U-turn oħra mill-Gvern Laburista din id-darba mis-Segretarju Parlamentari Clifton Grima fuq il-liġi dwar il-ġbir ta' fondi minn għaqdiet volontari. In-nies involuti fl-NGOs qed jinsissu li din il-liġi kienet attakk fuqhom u li l-kliem ta' Grima mhuwiex biżżejjed. Jiena nilqa' b'sodisfazzjon il-U-turn li qed jagħmel is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima illejla, però id-deċenza titlob illi mhux biss jagħmel U-turn imma jammetti li jagħmel froġa. Jiena bħala xogħol tiegħi inġib il-Kunsill tas-settur tal-volontarjat Malti hawnhekk. Jiena ħadd sehem f'webinar li fih il-rappreżentant tal-Kummissarju tal-Għaqdiet Volontarji, l-ex Assistent Kummissarju Mario Tonna għal domanda tiegħi ta' persuni oħra għal ċarutont illi l-interpretazzjoni tal-liġi li bejnietna immiktuba b'mod imbażwar illi kull NGO biex tagħmel ġabra pubblika trid permess illi jkun jeħtieġ li jġedded kull sitt xhur. Clifton Grima li taħtu jaqgħu l-NGOs qed jibqa' jinsisti li fl-ebda parti tal-liġi m'hemm miktub li għaqda volontarja titmur titlob permess mill-Pulizija biex tiġbor il-flus. Fl-ebda parti mill-liġi u l-liġi hija ċara ma hemm miktub illi għaqda tal-volontarjat trid tmur titlob il-permess tal-Kummissarju. Min qed jgħidha qed jipprova jiżvijja lil kulħadd. Iżda waqt webinar li sar bejn il-Kunsill Malta tas-Settur tal-Volontarjat, l-Uffiċċju tal-Kummissarju tal-Organizzazzjonijiet Volontarji u l-NGOs reġistrati, l-eks Kummissarju tal-Pulizija Mario Tonna speċifikament qal li fil-liġi ġdida l-għaqdiet volontari jridu japplikaw għal permess. And now, you know, it is incorporating the voluntary organizations. That's the change. L-istess Mario Tonna jerġa' jikkonferma li iva hemm bżonn permess biex jinġabru l-flus. So we are not trusted anymore now. So now we need a permit to collect money. Yes, please. Fisem il-Volontarjat Action Group l-Avukat Robert Aquilina kien saqsa jekk hemmx bżonn permess biex jinġabru fondi waqt attività pubblika u Mario Tonna wieġeb hekk. They can file for an application that is valid for 6 months and if, like Dr. Robert Aquilina's NGO, let's say in an hour's time, an event crops that they have to attend to it and fundraise, they are covered with the license. They only just have to inform with an email this office and just inform us, listen, within another hour, there's going to be a fundraising event during a mass gathering or public call. Iżda Clifton Grima qed jibqa' jiġħad dawn il-fatti. Fl-ebda parti mill-liġi u l-liġi hija ċara ma hemm miktub illi għaqda tal-volontarjat trid tmur titlob il-permess tal-Kummissarju. Min qed jgħidha qed jipprova jiżvijja lil kulħadd. You have to apply for a license. Yes, that's what the law is stating. Maria Franca Lanza, Net News.